U toku je gradnja parohijskog doma u porti Nove crkve Svetog Save u Bajinoj Bašti sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Žičkog gospodina Justina. Privode se kraju grubi građevinski radovi. Ovim danima završavamo grube građevinske radove. Ukrovili smo, postavili krovnu konstrukciju crep i ako Bog da u narednom periodu planiramo zanatske radove. Građevinske radove radi građevinska firma Rakić HM i zadovoljni smo saradnjom sa njima. U dogovorenom terminu i u odgovarajućoj kvaliteta su završeni svi građevinski radovi. Ako Bog da, već tokom septembra meseca planiramo da završimo instalacije, znači vodovodnu i elektroinstalaciju, poslije toga malterisanje unutrašnjih zidova, postavljanje grejne instalacije i ako Bog da, do sljedeće godine planiramo da privedemo parohijski dom nameni, to jest da se ono što jeste svrha gradnje svakog objekta, da se u njemu održava živ život i ovde posle liturgije i u svakoj drugoj prilici. Velika je zahvalnost vernom narodu koji dolazi na sveta bogosluženja i upisuje svoje priloge. Naravno, opštinskim preduzećima, privatnim preduzećima, a velika zahvalnost i opštini Bajina Bašta, opštinskoj upravi bez koje svakako ne bismo mogli da dovršimo gradnju hrama i prateće objekte u hramu, uređenje porte i sve one poslove koje nam, ako Bog da, slede u narednoj sezoni. Osim parohijskog doma, u toku su radovi i u unutrašnjosti crkve Svetog Save. U samom hramu trenutno su radovi na ikonostasu. Te radove izvodi jedna firma iz Beograda, otac i sin, Dare Dimovski je glavni majstor i ako Bog da, oni tokom jeseni očekujemo da će završiti, budući da su to komplikovani radovi, to je jedinstveno da se kamen ručno kleše, tako da moramo biti malo istrpljivi, a delove ikonostasa već smo ovde doneli, položeni su ovde u hramu na paletama i ako Bog da, tokom jeseni mogli bismo očekivati da i postavimo ceo ikonostas. Paralelno sa tim rade se i ikone. Naš ovde, možemo reći, meštanin Aleksandar Vujić, ikonopisac, je već 2 ikone oslikao od 6, tako da očekujemo u skorije vreme da ikone za ikonostas budu oslikane paralelno i sa postavljanjem ikonostasa. U isto vreme mi smo postavili ovde jednu celivaonicu za celivajuću ikonu i ako Bog da, u tokom septembra meseca treba da se postavi još 2 i da uradimo još i 2 pevnice. Tako da aktivno radimo i na uređenju hrama iznutra. Bogosluženja u crkvi Svetog Save održavaju se povremeno, a u nedelju 24. avgusta od 8 časova počinje sveta liturgija u novom hramu, pa sveštenstvo poziva vernike da je uveličaju svojim prisustvom.